Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Upakuling ipaimang megamopa madodo sorana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqa kulla syai'in min nafsin wahidah wa khalaqa kulla syai'in min nuril anwar. Assalatu wassalamu ala nuril mustafa sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil aziz fi suratil anbiya 107, wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Qala aidan Suratul Anbiya ayat 25, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu li utammima makarimal akhlaq. Sadaqallahul azim wa ala dzalika minasy syahidin wasyakirin. Saya muliakan, saya hormati kakanda saya, abang saya, Al-Ustadz Al-Fadil Al-Mukarram, Ketua IKADAP, Ikatan Dai Muda Belawah, Ustadz Muhammad Sabir SPD menuju MPD. Mudah-mudahan panjang umur, sehat selalu, dan senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya muliakan, saya hormati kakanda saya, Imam Kelurahan Malake. Mudah-mudahan sehat selalu. Tadi kita sudah makan-makan di rumahnya. Ya, balik Kamboja. Alhamdulillah. InsyaAllah kekuatan berceramah bisa sampai 2 jam 3 jam insyaAllah. Karena Kamboja itu menambah kekuatan, Pak. Ya. Saya muliakan, saya hormati bil khusus kepada Bapak Kepala Kelurahan Malake bersama seluruh jajaran pemerintah kelurahan yang hadir. Bapak-bapak, ibu-ibu, majelis taklim berwarna-warni, ada merah, kuning, hijau, hitam-hitam, ada juga coklat-coklat. Mudah-mudahan sudah lunas semua. Amin. Amin. Sahabat-sahabat dari Ikatan Dai Muda Belawah, ananda sekalian, para santri tahfizul Quran, mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adinda saya yang telah membacakan kita sirah nabawiyah, Maulidul Barzanji yang sangat luar biasa. Ya kumengkalinga ki ibaca-baca Barzanji makro bacaan ro subhanallah, Pak. Toko bulu-bulu Kenapa? Karena begitu nikmat kita dengar sejarah Nabi. Beneng ya anak muda ta ya rumah kesinge mana suarana ilati mana ngimak Barzanji pada ya ro, Pak, subhanallah. Tapi sayang, sungguh sayang, kebanyakan anak muda kita sekarang maka si suarana monro mi tembok-tembok itu mak gitar makilong. Kaki di kepala, kepala di kaki. Ya. Kenapa didukung ibu-ibu setiap malam hanya menonton sinetron?
Filmnya apa? Ku Menangis. Bapak Ibu dirahmati Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wattunna ipancaji rilebo nalino banyak keajaiban, sehingga Nabi itu disebut manusia luar biasa, tenia tahu biasa. Kira-kira Bu melo kamaku tanah Bu tanaiki niga Nabi pamula kolinoy, ha? Nabi Adam apa Nabi Muhammad? Ha? Salah itu apa Bu? Nabi pamula Nabi Muhammad. Tapahang Ibu, ha? Wattunna ipancaji Nabi Adam alaihi salam rafi ar-ra'sahu ila sama'il aliyah, congari langi naita ukina la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Makutani Nabi Adam puang niga asa ya rosidappe asamu angka gatau mu pancaji riolona iya. Maka de puang Allah Ta'ala Adam yena roriasa Muhammad toripojiku. Maka da esur puang Allah Ta'ala puang maganang ka angka madioloy ka na iya tau pamulang agana sepong Allah Ta'ala Adam laula Muhammadin ma khalaqtuka ya Adam, benenge tanya Muhammad pura deu pancaji ko Adam. Kira-kira ni gayolo, ha? Wasa Nabi Adam iyena tunakada to panritata patasawupu na iya Muhammad awaluhu fil haqiqi, pamulangiri hakikie, wa akhiru fiz zahiri, na eki apa capurengi rilahirenge. Nah itu Pak, yaitu Nabi Muhammad secara hakikat alena pamulang angka memen niasanna Muhammad sidappe asanna pong Allah Ta'ala riolo tanri pancajinna Nabi Adam alaihi salam. Nah ekia secara zahirnya secara malahireng Nabi Muhammad alena patutu na sinin na nabi laktu kama nalino alena tutu isinin na nabi na niya suroy. Jadi deto tu na salah ko makadaki Nabi ada pamulan Nabi Muhammad pacapureng tapi secara malahireng. Tapi aku mak bicara hakiki Pak alena pamulang na sabab benenge tanya Muhammad de na jaji lino lololise. Maka dari itu jemaah dirahmati Allah, lalena yawanni melo irampi-rampi sebagai palise acara mauli alabiranna Nabi Muhammad SAW. Maka daga alabiranna Pak, saat dilahirkan Nabi Muhammad dijelaskan dalam sirah nabawiyah, yaitu wattunna jaji Muhammad Pak, keajaiban yang terjadi kedo tanai. Jadi pada saat lahir Nabi Muhammad itu gocat tanah Pak, gempa bumi. Cuma keanehannya degaga bangunan masolang. Kedo tanah degaga bangunan masolang. Agami masolang berhala-berhala di dalam Ka'bah semua runtuh Pak. Sininna ya berhala na sompai orang kafir Quraisy marutumanang. Na ekia sininna bangunan degaga masolang. Itu keajaiban Nabi Muhammad. Yang kedua, wattunna ijajan Nabi Muhammad waninna aseneng, terjadi cahaya bulan purnama lebih terang daripada cahaya matahari 3 kali lipat. Syekh Athaillah As-Sakandari mengatakan cahaya bulan purnama itu lebih terang daripada 3 kali lipat cahaya matahari. Cuma keanehannya cahayanya bulan ini Pak tidak panas seperti matahari. Makanya lari mana tem masuk oleh bolana maganan kataja liwat tajanna mataja ngina iya matang asoy naik adik gaga pelah mataja bawa mirwan nih Pak. Itu cahaya bulan di tanah Makkah bersinar sangat terang. Ya natu nakada ada nak barasanjie anta nurun fauqa nurin anta badrun anta syamsun anta badrun anta nurun fauqa nurin. Engkaulah matahari, engkaulah bulan, engkaulah cahaya di atas semua cahaya yang ada. Kenapa? Nasabak wattunna ijajan Nabi Muhammad bercahaya bulan purnama
dan bulan itu cahayanya lebih besar daripada cahaya matahari 3 kali lipat. Naik adik gaga pella cek dek mua. Itu keajaiban Nabi Muhammad dilahirkan, Pak. Ya ternyata tahu biasa. Apa yang aku ke Pak? Bermunculan banyak orang-orang memandang ente Nabi Muhammad. Maka dah aga si je gunana tuli masalawat na pada moki Muhammad. Angka indok na idi angka mato indok ta, angka ambok na idi kamato ambok ta, manre mato idi manre mato, jamba mato idi jamba mato. Iya betul. Tapi Nabi Muhammad bukan manusia biasa, Pak. Kenapa? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ipancaji Nabi Muhammad pamase dia manena alangi. Maka da aga buktina Nabi Muhammad pamase, Pak. Yaitu Nabi Muhammad sangki pamase nai angka telu ampekedo nati. Halo? Bu. Angka telu ampekedo nati Nabi ta. Yaitu akhlaknya Nabi ada 3. Yang pertama ada namanya akhlakul qauli, ampekedo wirekada. Yang kedua ada yang disebut dengan akhlakul qawi, ampekedo watakali. Yang ketiga ada namanya akhlakul qalbi, ampekedo ati. Yenatuna kada Syekh Jalaluddin Rumi akhlakun Nabi akhlakul qaf. Na iya ampena Muhammad akhlakul kef. Aga ya sekef telu kef na puampe Muhammad. Yang pertama qaul, yang kedua qawi, yang ketiga qalbi. Jadi akhlakul qaul, akhlakul qauli, akhlakul qawi dan akhlakul qalbi. Ya itu, Pak. Ya ampena Nabi Muhammad pertama akhlakul qauli, ampe wirikada. Yang kedua akhlakul qawi, biasa juga disebut dengan akhlakul fi'li, ampe watakali. Yang ketiga akhlakul qalbi, ampe ati. Jadi angka tu telu akhlak, Pak. Magina telu sebab maiga tahu maka si carana mak berikada na ikia dena maka sing atinna. Angka tu tahu maka si gau na koyolota tapi komondrita dega gacojai caritana. Angka tu tahu wae matinulu nama sampajang, matinulu nama sidekah, akan tetapi nakan nala saati nakan nafadiati de namanya memite temanyameng ia mi nama susah nariko nakan nayama tawe. Malli motor bali bolana le na merung, malli oto bali bolana le na mangareng. Ya, mali kipas angin bali bolana lena macene, menre haji bali bolana lena tamar rumah sakit haji. Magai malasa atinna, Pak. Nah, maka Nabi mengajarkan ada 3 akhlak yang harus diperbaiki. Yang pertama akhlakul qauli, ampena ada adata. Jadi itu Nabi Pak dena kapau-pau. Ya tu Nabi ta dena sembarak bicara. Ya tu Nabi ta nariko mak bicarai anu tongang. Ya ko mak janciwi musti natunaikangi. Alhamdulillah mak guru kak maka cueri Nabi ta mudah-mudahan cedek to macue, Pak. Ujanci alena guru ta Ustaz Sabir. Maka da insyaallah saya isi di belawa de panatama mauli. Baik saya barangka umrah naseng adam pedampak ki idi tu ditaja jadi terpas sama tajeng. Boleh ka umroh angka si jadwal ku TV Wana dia itu nawat dijaji. Alhamdulillah saya bisa sampai di sini, Pak. Perjalanan yang sangat luar biasa. Keliling saya dari Wonomulyo start ke Makassar, Makassar start ke sini. Tadi kemarin malam saya ke Bone, dari Bone terus ke sini. Ya, terus ke Sengkang ke sini. Ya. Latu kue mandre balik Kamboja, alhamdulillah semangat lagi. Ya. Jadi jamaah dirahmati Allah, subhanallah. Lanjut. Yaitu Nabi Muhammad SAW sadiqul wa'dil amin. Sininna ada-adanna tongang. Jeko mak janci Nabi musti tongangi, mak bicarai musti cocoi. Dena pada umat Nabi apalagi aku calek mak janci. Ya, si salah ko Nabi mak janci, Pak. Ya, angka gak ko biasa janci ko calek. 3 tahun nai. Biasa mana? Biasa kita janci calek buto. Biasa, alhamdulillah. Ya, ya ko Nabi janji kita tidak pernah menyalahi janjinya. Itulah Nabi. Ya ko melo ki maka cue ko Nabi kul khairan aw liyasmut. Puada tongenge, puada decenge, ya ko de gaga tonga si bawa de cewat di mu puada
liyasmut, atau diam saja. Amma kono nasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bu, ang kagabiasa koe mak gosip. Degaga mangaku. Ang kagabiasa koe na poji cerita yana tahu yang kaga. Ya, mangaku nih. Alhamdulillah. Yeah. Ibu-ibu itu Pak, ibu-ibu itu salah satu akhlak yang sangat tidak baik itu napoji talima gosip napoji cerita jana tahu itu sudah malariada Pak, ya nak dapu-dapungan na cerita jana tahu. Jangankan mak dapu-dapungan joka ni mengkalinga carama mak gosip mopi. Mengkalinga carama nak kabice de na ita gara ustaz mage na turungi puse. Wengkalinga maka bito cede na nasa ita gere yanu mage kadikadi jilbana ya mato na pake majalis takling taun riolo yesi na pake ya taun mate siro cede na nasa maga to siko ita gere ero magai palsu ginconna maka daga misengangi agar macella isinna ayako asli dena lete ko isi ay lo karim mengkalinga cara mana gosok mi magosip Pak. Ini akhlak kauli namanya. Ampekedo werekada. Jadi koto mak berekada Pak, napak guru ki nabita. Idik makun raye. Bayangkan nabita batena pak guru ki. Idik makun raye. Ajak lalu mu mak bicara ya sena sadanna lakaimu. Itu gerek nabita. Ajak nama tandre saddamu ya sena sadana lakaimu. Apa kamu kira bu? Ya kamu kadai lakaita. Oh mama buat kopi. Dena wadiki makada. Oke, mariasa ipa. Jadi kamu kadai lakaita buat kopi. Maka daki iya bapak dibawanya. Apa iya ko ya sena sadana lakaita madorakan ipa. Madorake kibu teh makotoro yidi anak ede nawad dia sena sadanna to matuata makur apa gurana nabita itu namanya ampekedo werekada akhlak kauli namanya guru dengan murid dia itu nawad di matan risadanna anak guru na guru iya mina wad di ko banta-bantai guru ako banta cede de terus magaga matandre cede paya kamal lengi paula itana paha guru tadi to na marigaga. Jadi jemaah rahmati Allah, akhlakul qauli ampekedo werekada ampekedo kata-kata itu harus dirawat dengan baik. Apalagi di zaman sekarang ini Pak, kemana nih kido-kido na tahu kemana nih macam-macam. Iya. Makanya Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya rolilata tajaga ini. Jangan sampai tersinggung itu Jangan sampai angka terluka atinna gara-gara ini. Iya. Tapi wajib fitnah itu Ya, anu dek nak koi cerita nasang ustaz nama ko memangi ko makoi madosa ki tamakoi madosa ki. Degagalalena cerita jak na tahu Pak. Ya ko makoi giba asenna. Ya ko de nako fitnah asenna. Giba dosa, fitnah dosa. Ya degagalalena itu. Namo cocok de tuna wading aja nanya masalah na te tiurusu. Masalah tak na taurusu. Halo? Masalah tak na taurusu. Oke? Nah Bapak Ibu dirahmati Allah, na yatona makokoe Pak makundaye nappe silappa adan nalakaina siddini kilo adan nalina. Iya, napai makadalakaina mama ibu reka kopi, joka mebu kopi makuri ceningi kopi na napaleso yolo nalakai na makadalakai na sama na sedi makura ceningi kopi makna na sama ga memang iwe ya musuro mebu ina de memang nang kau poji-poji ko niga suro kalau madu tanah de mewi sampe buwe pelano na mano nalo maja na malampila dan na cilapa mina paula kaita. Betul tidak? Maka di bapak cocok ustaz.
ibu-ibu pahami itu amak koki, tapi ini bapak-bapak ya ngerti toki. Magai nasabah ya tuh ibu-ibu memang biasa memang tuh kapau-pau, biasa kapau-pau. Apa nenena ya tuh makun reye akaru nengen na memang makun reye ya tuh nenena asenna Hawa. Nih asenna bu Hawa. Ya ko nenena burane asenna Adam. Ya ko ita puasenna Hawa Adam si salah tuh pak. Ya ko makadaki Hawa tak buka patimui. Ko makadaki Adam tak tutut timui. Jadi nenena memang to ya tu makun raya tu tak buka timunna. Coba gerebu masa mana ki Hawa 1 2 3. Tak buka mana timunna. Adam tak tutut timue. Makanya tu burane tu tak tutut timunna. Mage nasabak nenena memang to Adam masana tak tutut timunna. Ya to si makun raya tak buka timunna Hawa. Wah itu makun raya tu. Ya to si burane tak tutut timunna, cuma biasa mi melamatanna. Ya na tuna mega burane ka mata-mata kata mata-mata kata teme-teme. Magai tak tutu itimunna tapi melamatanna. Tina pada benena makana melok ka lau rapa lau mirapa. Ibu-ibu biasa to si tak tutut ni matanna tak buka mau patimunna. Itu makun rai pak. Tatutu ni mata na makbaconca mo pati mo natega si kopole bapa ang kasiwing kalinga kareba janda si mugandeng ini atinro no. Bapak ibu dirahmati Allah, itu namanya akhlakul qauli ampekedo wirekada pada cengi adatta pada cengi lilata ajata kapau-pau ajata poji cerita jakna tawe magai nasaba iyatu lilata salamatul insan fi hifzil lisan nasanabita asalamakanna tasidni rupa tau tak gatung lilana ya kumaca ki jaga lilata satu kunci keselamatan pak. Itu konsep. Jamaah maulid dirahmati Allah. Yang kedua ada namanya akhlakul qawi atau biasa disebut dengan akhlakul fi'li ampekedo watakale. Ampekedo kedo ampekedo pangkaukeng, yaitu nabi tak najaga ilade pangkaukenna najaga ilade kedo-kedona dena kedo nareko anu salah dena pegau ina reko anu dek gaga gunana dena pegau ina reko makasolang. Itulah akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu nabi tak kedo-kedona nabi tak mapamula moto tak letu matinro tak mapamula melot manre mapamelo melot tak jambang mapamula melot tama WC angka mana kedo-kedo napak guru nabi tak 24 jam kita bergerak pak. Tegere nabi tak napak guru ki ya komelo ki masuk oleh boleh agai baca Bismillahi tawakkaltu ala Allahi wala haula wala quwata illa billah. Maka di nabi tanigi gitu masuk oleh ribolana nakai aja atau na inapa balik cinampe mitai bolana na bacai Bismillahi tawakkaltu ala Allahi wala haula wala quwata illa billah de na salengi bolana ya tu tawe kecuali angka baraka na salaing angka baraka na polia. Agaya sebaraka nasalaing mak baraka benena mak baraka wijawijana mak baraka bolana insyaallah lisek bolata mak baraka mana pak disalaing lokaki di jama-jamata ang kaki rewa poliaki dalek mak baraka magai maka di nabi tanigi makai aja atauna na inapa gili mite bolana na baca bismillahi tawakkaltu ala Allah laturi capakna nasalengi bolana baraka na poliang baraka nasalaing. Itu hebatnya pak ya roya sekedo-kedo. Napa guru ki nabita meloki mandre angkai baca dia na tu mandre bawang age baca ko tu melok mandre pak bu aga baca anak ko tu melok mandre de pana pala doa ini. Bayangkan nabi tanah pak guru ki jangan ke mandre matindro meloki matindro age baca bu Bismika
Allahumma ahya wa bismika amutu. Ya naroi baca lo kimatindro makin nabi tanigi bacai maponcok mi bismika Allahumma ahya wa bismika amutu. Na inapa matindro ya tu tawe dua lasa dek nak kenai. Yang pertama dek nak kenai lasa ujangan. Yang kedua nariko matindroi dek namate ya tu tawe kecuali ipa seding iripong Allah Taala. Dek na terus yang tindro namate materu. Makanya itu kalau kimatindro maponcok baca lalu ya robu bismika Allahumma ahya wa bismika amutu. Nah tambah itu pandritata baca kul huwallahu 3 kali, baca kul a'udzu birabbil falaq 3 kali, baca kul a'udzu birabbin nas 3 kali. Sama halnya dia telah menamatkan Al-Quran 30 juz, ditambah dia telah membaca salawat 1000 kali. Bayangkan Pak, itu hebatnya. Meloki jambang age baca, lo kita mau WC age baca Bu, Allahumma barik lana fima razaqtana. Oh doa makan nih roh. Doa makan. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'isi. Makanya Nabi tak kotomelo tama WC yang diangkat dulu adalah kaki kiri Pak. Ya roh yasang akhlakul fi'li kedo desana to lupa pada cokie. Masih ke melok jambak joli tak lupa para cokim pret langsung to ni masuk Pak jambak-jambang ni. Baca doa dulu Pak, angkat kaki kiri, jangan lupa kiri dulu bukan kanan Pak. Baca itu Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'isi. Masuk dalam WC maka dia Nabi tak ya tu tawe nareko makoiro dia nak kenai sihir, dia nak kenai doti dan dia kenai penyakit ain. Jadi itu nak kenai sihir rata-rata kalau masuk di WC Pak tidak baca doa. Padahal Nabi mengajarkan anti sihir itu, anti penyakit ain, dia nak naki lepo-lepo mata, dia nak naki sihir, dia nak naki doti, dia nak naki pakai ogi, dia nak naki pakai wadinge palasai ki poler yanu de enai tai mata. Aganasa Nabi tak angkat kaki kiri sebelum masuk WC, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'isi, maka sepanjang hidupnya akan terjaga dari penyakit ain dan penyakit sihir. Itu doa Pak, kedo-kedo. Itu Nabi tak mapamula melota matindro masadita melota mandri melota jambang kemana kedona poleri Nabi tak. Itu namanya akhlakul fi'li. Jangankan mandre Pak, jangankan minum, jangankan meloki jambang, melot ni sidape lakai tabawa na Pak guru ki Nabi tak. Hal-hal kecil saja. Coba kita minta desana Nabi tak. Maka dia Nabi tak idza dakhaltal ghurfa faruddu ilai. Narikotama nilakai mulalan na kamarae faruddu ilai iko makunraye acwe kotama. Itu kira Nabi tacana. Ikotame kamarae lakai mo iko makunraye acwe kotama. Mata ko makira Bu? Ikotame lakai ta kamarae Bu kadang-kadang ngidi monromi manonto pelen na Indosiar atau pelen na SCTP RCTI. Ya. Aga tanontongi koro, aga judulnya Bu, berpisah lagi, mega judulnya dewa hafal iya Bu. Monro manontong, letu tate 10 doannya pura si macawa, terisi pura si macawa, terisi. Tate 10 doannya yang kanitama kamarai, maka dan nilakai na inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Makutana benena niga mate Pak, mate la marupa napa ko tama. Dendre pati upas napa ko may tama maga. Magi na kwaron de mo ciri hadis na nabitna. Maka de nabitna na rekota may kamaray la ke mo ko tama. Sunnah ya ro. Itu nabitna luar biasa Pak. Ya nato makada na iya nabitna Muhammad SAW adalah rahmatan lil alamin, pamasir ya manana alangi. Magai mapamula kedo tak, mapamula melota matindro, mapamula masedita, mapamula manreta, melota jamba, melota magau, melota sidepe beneta, ang kamanang ajaran na poleri nabita. Makanya Nabi itu ketika diikuti 24 jam apa yang diajarkan pasti selamat linota akhirata. Itu hebatnya Pak. Kendaraan
na Pak Guru ki nabita narikon naik ki kendaraan ya karyolo de pagaga oto de gaga motor, no problem, tidak ada masalah. Saya dapat kabar duka Pak, hari ini 3 anggotaku silapoi mati Soryolo. Wani ang kato anggotaku nalapoi oto mati to. Dendre kasih kabar anggotaku kanya si alena dilappo, alena lapoi pala na tawe mati to. Itu Pak. Makanya hati-hati ki Ibu. Nalapuan makilakay na tawe. Dito tu tamate. Tapi bahaya. Musibah mana mato ya Robo. Makanya itu kalau kita di jalan raya, apa yang kita baca? Diajarkan Nabi. Keluar dari rumah kan adin bacana bismillahi tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwwata illa billah. Mindre kiasa na kendaraannya bismillahi majriha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Maluru lalengnya subhanallah subhanallah subhanallah. Maleko-lekoi masyaallah masyaallah masyaallah. Turut-turungi hasbunallah hasbunallah. Tupui Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar. Telepo toy inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemana bacaan? Kemana bacaan? Jadi denang kana saleki pun Allah Ta'ala 24 jam. Itu yang disebut dengan akhlakul fi'li. Akhlak ampekedo. Ya. Yang ketiga, ada yang disebut dengan akhlakul qalbi. Ampena hati. Ya. Jadi salah satu akhlaknya Nabi itu adalah akhlak hati, Pak. Mage siari-ari mas selesurang, siari-ari mas siajing. Kadang-kadang Pak dena sewa ada mas selesurang, kadang-kadang dena sewa ada mas siajing. Mati nulu nama sampaja ma pengadila gara-gara cemek na bali bolana. Angka gakoi ma pengewa gara-gara cemek, Pak. Hah? Tengah mua. Ini banyak terjadi, Pak. Jangankan mak bali bola, Pak. Jangankan masih lesurang. Kadang-kadang sesama ustaz dia nasi cocok. Megalada ulolonga, Pak tuh. Pada ustaz alena si cerita-cerita. Alena si bongkak-bongkang. Apa engkau ulolonga barita, Pak? Sesama ustaz gara-gara amplok dakwah mak pengiwang. Banyak terjadi. Kapling-kapling masjid, nah sengaja mutama koro masjid ku koro, agak hatu. Tapi ko belawa de gaga makoro Pak de gaga. Dan lebih parah Pak, saya keliling ceramah dari Sabang sampai Maroke. Megalada ulolonga Pak pada mas sempajang, pada mas sompari Allah Ta'ala, pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada akurata, pada bacata, pada al-fatihata, pada kiseleng. Naiknya kadang-kadang Pak hanya perbedaan pendapat. Nadesi nasi cocok. Ced di matandri takak berik nasi di Mariawa takak berik nama pengiwasi. Allahu akbar. Mati ced de na tarika aga sia nyede de ko sabunda matandri ladek. Ndema. Angkata ulolonga Pak. Sid di melok parape ajena, sid di na cace garu ajena ma pengiwasi. Ya ko masampajang ina pada pe ajena tawe, na pecu ajena lena, na pada pe ajena tawe, na pecu alena, na pada pe ajena tawe na tudusi sang ajena. Aja aga de ko cigo na masasa si ko masiye. Itu Pak. Makanya agama mengajarkan ya ku paletan nia aja tata parape cukup mangkibin bimangkibin, bahu dengan bahu. Jadi aku mau padape aja mau napecu aja na tahu aja mulangi wek kedua apalagi wek ketelu masasa ko tu siapa tahu na cace tegaru aja na mage na cace kemungkinan bikungnya aja na mage na caca mage legele mage na caca kemungkinan kesina kena ramati muti padape aja mu gangkana na tudui masasa sih. Banyak juga saya jumpai Pak, kadang-kadang pengurus masjid dia nasi cocok. Ini saya kadang dia tamak kok kelekur Pak. Pengurus masjid dia nasi cocok. Pengurus masjid si cerita mondri. Pengurus masjid si fitnah-fitnah. Lebih parah lagi Pak, kadang-kadang ketua panitia bendahara dia nasi cocok. Tapi dega kome ropulo selayar ke atas. Ya. Pengurus masjid dia nasi cocok.
Kadang-kadang maka ada bendaharai aja mengkalinga dana Pak Ketua magai maca bawa miman nak na deni sengi keuangan nama sigi mate Pak Ketua aja mengkalinga dana bendaharai magai nalia motor duit nama sigi pengurus masigi dia nasi cocok alena si tatangja padahal masigi nan urusu ye masigi nan urusu. Ini jemaah dirahmati Allah, salah satu kerusakan hari ini nasabah atita denai jagai. Kita fokus dengan perkara-perkara zahir saja. Ya mitiap pengewangi matandri sularana mariawa sularana malampe janggona mabolong alindrona ya miru tiap pengewangi atinna dena mangkasing padahal aku rangi mana saadanna qad afnaha man zakkaha salama itu pacengengi atinna wa qad khaba man dassaha macilakai taude nama pacing atinna bu pacingnya tita bu pacing mana mau tita mafacim mustas hati ajana na badda tak bawa tuli urusu bu urusu atita. Ciri-ciri wanita yang hatinya busuk na poji banding-bandingkan ngilakain na si bawa lakain na balibolana ita gere balibolay de panagan na 5 taw pura na boti ma bola batu ni masalah ngatin iya po ya din kamu pitang nga nyamang mati lakain na manang kada nang kapita ko nyamang 5 ni anawe bura ko muasa din kamu manyamang wani-wani ko hata manyamang ini Pak, hati dijaga dengan baik. Jangan pernah merasa diri kita lebih baik daripada orang lain. Apa salah satu penyakit na tu idi pas sampajange, salah satu penyakit na idi lisak masigi kadang-kadang ipandangin tetawe maka dah aga je ianu tu na mo babana masigi de tonitai. Hati yang busuk. Yan ang kataw mali HP soli nasang pahalo-halo mitulakain na. Hati-hati kita. Itu hati yang busuk Pak, selalu prasangka buruk kepada orang. Ia namanya amat tahu ale nama sesa, ia nama sesa tahu ale nama nyamang. Ia melioto bali bolana nasang na cicilan mi. Mari je ko na cicil tahu Apa urusannya dengan kau? Urusanmu na murusu. Ini jemaah dirahmati Allah. Bu, salah satu juga penyakit hati hari ini disebabkan karena pengaruh begini. Apa ini? HP. Ini HP Pak Mega Lasana. Apa ya HP? Betul-betul 24 jam lebih banyak pencet HP daripada pencet suami. Kita gak rejok kan ini mengkalinga ceramah di HP nama-nama panapasal mau nerima apa HP mana mir? Lo ke mengkalinga ceramah, na paleso gati HP na. Ay, yan mo paleso. Ini HP Pak banyak penyakitnya. Sekarang bayangkan saking bahayanya ini HP, perceraian tingkat tinggi hari ini penyebab utamanya adalah HP. Sulawesi Selatan tan 500 atau masyarakat lain sulangnya. Sulawesi Selatan saja Pak. 500 orang bercerai setiap bulan. Mamu sedingi gana atau masyarakat lain sulangnya tan 500. Jadi Sulawesi Selatan ini pabrik janda terbesar di Indonesia. 500 janda tasyulang. Apa penyebabnya? Rata-rata penyebabnya adalah HP. Magi ya makun raye megangin apa se na HP na apa se na lakain na. Loke mengkalinga carama HP na apa se lesu bolana HP na apa se manasu HP na apa se napa susu anak na HP na apa se melok matindro HP na apa se masadingi HP na sapa. Kabakara ko juk panda ni semanang sila foto ko camba ni semanang joli-joli lah kain na din isengi maage na sabati HP na mitin apa se masarangi lesti ni semanang silisungi peman ni sesi mae tayo tutum itu HP na tinaparisa Pak. Betul tidak? Mengaku mana tuh ini Bu ya koto sidap pena lakai tak lapasan yolo HP engkau onron pasa-pasa nilakai tak pasa aje na pasa bitina pasa popan na pasa tengah na pasa alake na taruh ma pasa ini mani ba aga lo tak pasa ang pentingannya batu nang pasa muno
Ini jamaah dirahmati Allah. Salah satu akhlak termulia Rasulullah adalah menjaga hati. Salah satu penyakit hati Pak, merasa lebih mulia daripada orang lain, merasa lebih suci daripada orang lain. Apa itu penyakit di ahli ibadah Pak? Merasa lebih mulia daripada orang lain. Kadang-kadang yang pandangin tahu. Ya komita kita tahu, engkau ustaz mak baju kos-kos, tuda ko warung kopi maka dai lisa rana akan ya ustaz tak pasalah nih. Dena naringgara dipuangi, belum tentu. Bisa saja mondro ke warung kopi masih kiri minum kopi. Ya nang kata utama masih gie tate 10 ele tate asera ele de pana salai masih gie ma pamula subuh Pak. Mondro masih gie melo doang. Naseng ay ahli ibadah na ye. Belum tentu juga. Wadi jaji ya minondro masih gie na salai masih gie na sabak megalada indra na angka panagi ko bola na me tahu ilesu je timondro masih gie puak megalada indra ko kasih puang luna asih puang iya ini pakai talahir mi pakai lisa suruga na ye belum tentu. Apa ya tuh ini ustaz kadang-kadang to salah pahaki kebiasa pacara mereka jupanda na seni gini gitu mati ko masih gie pasti tama suruga. Kadang-kadang belum tentu. Kada manangka angka ko jupandang mati dia na tama suruga mage matangangi tama masih gie na kacoci celengan na masih gie na itatte ala ke na mate. Desa na tama masampaja tama menau ko masih gie. Tegi mon romate ko masih gie tapi dia na tama suruga Pak. Na sabab mage tama mi menau lalana masih gie. Betul tidak? Jadi tanya maka da ko lalana masih gie te mate pasti tama suruga. Namo ko lalana masih gie ko taniat amala lise masigi na pegok tata ita maranaka. Siapa tahu maka daki bu ya kotama ni masigi tama suruga sama masigi emawang mak gosip. Tapa buangi ro kipas angin naga paulu tamate ki matangangi mak gosip ranaka ya tubuh. Itu. Inilah akhlaknya Nabi. Ya kumelo kis salama bu, salama linota salama akhirata telu ya tapar jagain akhlak ini. Pertama tak jagain lilata, aja tak kapau-pau, aja tak bele, aja tak puji cerita jak na tahu itu namanya akhlakul qauli pada cengi ada adata. Yang kedua tak pada cengi pangkau kata, gau tak ya. Yang ketiga tak pada cengi atita, ko maka sini adata, maka sini pangkau kata, maka sini atita salama ni linota salama ni akhirata. Itu akhlaknya Nabi Pak. Terakhir, tujuan Nabi diutus itu Pak surah Al-Anbiya 107. Surah Al-Anbiya 25 ayat 25 ya. Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Muhammad pura de yutusu ko mancaji suro pada toha yutusu na suro-suro madioloi kecuali hanya untuk membawa satu ajaran. Apa itu? La ilaha illa ana fa'budun. Dega gawat ding isompa rilene pung Allah Ta'ala. Inilah ajaran yang dibawa Muhammad. 10 tahun etana Nabi tama ceramah ke Makkah Pak. Sid dibawa ceramana. Dia pada ustaz makokoi Pak. Asoso berubah ceramana. Iya Nabi tak 10 tahun ceramah. Sid dibawa ceramana. Sid dibawa judulna. Aga judulna La ilaha illallah. Ia mirona ceramah Nabi tapak 10 tahun itana. Apa makna dari la ilaha illallah? Itu luas. La ilaha dek gagama patuh, la ilaha dek gagama pamate, la ilaha dek gagama beredalle, la ilaha dek gagama berelasa, la ilaha dek gagama bere kesehatan, la ilaha dek gagama bere nyamang, la ilaha dek gagama bere susah illallah rilene pung Allah Ta'ala. Jadi matane tu betuanna itu la ilaha illallah. Jadi kong kamu pa kolalan nati la ilaha illallah ang kamu pa kolalan nati tamakada ay kowita yana tayo malasay ang kakapuena no isalo emanchibuajay yan atullah salah sa inyo bura bocok-bocok mutar korakyang baratitan niya pa la ilaha illallah ang kamu pa mapala sarili ni pong Allah Ta'ala.
Baru-baru ini Pak, bukan cuma anak malajang, bukan cuma bocok-bocok, bahkan hari ini baru-baru kita hadapi ada yang disebut dengan corona. Ini corona, banyak orang rusak akidahnya gara-gara corona. Ia nang kamalasa corona, ia nang kamati corona, ia nang kena penyakit corona, jantung corona, kolesterol corona. Betul tidak? Seakan-akan ya roh corona nasilnya malah kalah mau. Apa ia nang kamati tuli corona? Padahal dek gaga mappa mate, dek gaga mappa turi lenne pong Allah Ta'ala. Itulah makna la ilaha illallah, keyakinan kita. Mega tau mate Pak, tanya corona mpunoy, masker mimpunoy, mage denang kada sika gigi nanti ma masker, maka bolada timunna, gang kana pinsal letu mate, maka dawe majalada pa penadiku gara-gara ya aga sana corona nak tanya corona Pak, denang kamu sika gigi muracu ngalemu, nuwa, sarakna amatenge Pak sit di bawang, apa itu manyawa menemuki. Ternyata lah sasarak nama tinggi. Apa angka dokter na punis pasien na nasang ay bocor ni jantung na dia na kan na 10 so na kotuotoy. Ternyata jolo moy mate dokter na to malasana. Magay kanya lah satu pak pauno tania. Tapi agap pamate tawin ada api aja na. Apa sarak na matinggi tania lasa tania masalah sit di bawah sarakna manyawa kullu nafsin dha'iqatul maut, sinin namanya wai pasti mati, jadi sarakna matenge manyawa mana muki Bu? Alhamdulillah mati mana gitu dena mi gaga misengi idi gayolo ya gayolo, tapi kong kakasina pada idi na yolo ini namanya tapi degaga perubahan na yaropa degaga idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimu. Kon adapi waktuna de ditambah de dikurangi. Anak jamaah dirahmati Allah, inilah akidah. Itulah ceramahnya Nabi 13 tahun. Bagaimana masyarakat Makkah meyakini la ilaha illallah. Dek gaga mapatuo, dek gaga mapamate, dek gaga mapberidalle illallah rilenne pong Allah Ta'ala. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi aku makasin ya sompata ripong Allah Ta'ala. Maka sini apa sewata ripong Allah Ta'ala. Mayakini bahwa dek gaga mapatuo, dek gaga mapamate, dek gaga mapberidalle rilenne pong Allah Ta'ala. Maka sitoni ada adatna, maka sitoni atita, maka sitoni pangkau kata idik na tau sa'idatud dunia wal akhirah, salamat ni linota, salamat ni akhirat. Ia miru ampe na nabita Pak na salamat tau we. Jadi aku tak ciri ro salamat ni Bu. Jadi kalau tu kima tu bola ta makutani lah kaita aga cara mana ustaz na malampela ada sediweng kalinga tafada bani lah kaita makada Pak tapa dicengi adata, tapa dicengi atita, tapa dicengi pangkau ketak salamat ni. Maka ada maponcom itu iya cerita mi ustaz malampe. Jadi jamaah dirahmati Allah, saya kira dia perlu malampe lah ada Pak. Mega ni wita si selutu na tetong. Pure kiri kanan, artinya cau ni tudang. Beka to ni wita ibu-ibu, ia pamulan ada ndre ko macawe ti makala mo pa hehehe. Ia mako koe keru ni bagi langsung. Ada na. Paja nih jadi ia mengerti tona naturungi tona puse. Jadi saya kira dena perlu malampe Pak. Itu saja sebagai kesimpulan. Akka cueki rina bita, ia akka curenge rina bita de sebenarnya nama lampe. Nareko maka sini adata, maka sini atita, maka sini gau-gau tak maka cueni itu. Ta sompa ni pong Allah Ta'ala yana tu tareka na salama kengi. Aja na tamabela lo sapa tareka Pak. Aja na tamabela. Yemi tu bawa tapa dicengi tareka na ada adata, tareka na atita, tareka na pangkau keta. Yemi tu bawa Pak. Ya ku maka sing ya tu salamat ni linota, salamat ni akhirat. Saya kira itulah yang saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq was sa'adah. Hadanallahu wa iyyakum ila sabilis salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.